hello guys, di anang akong mga kauban diri sa Barangay Hall. I will introduce you Ma'am Marcelina Tabulong and Ma'am, among Madam Secretary si Tata unsay among Galinsuga Arevalo. So nakaila naman siguro mo nga taga Sunados. Kasabot mo guys, naimot jud sila. Wa ko lang sila nag-expect na akong mo kong vlogger. Pero kasabot mo guys, ang akong kita everyday is 10 cents dollar. O, imagine. Makauho, buwang pa sa load. Hingi-ingon sila. Pagkadaghanan ako ng advertisement. AdSense ha? Thank you, Miss Secretary, for bringing this snack for us. Yeah. It's a nice one. Yeah, it's very Delicious. delicious. Delicious, you know. Thank you. May Thank you sa very much. Thank you sa sponsor. And what is this? Chocolate brown. Unsa man na? Barbar. Barbar. Macaron. I'm macaron. Sorry. Ay, Wala ko na sa amo. Good. Mora ni among buhat guys, diri sa among Barangay Hall. O mga nakaroon. Thank you, Miss Alma. Okay ma'am, kay aron mo daghan ni og viewers. Mo extra kuno sila sa. Ako sa lalma sa yapil pini mo sa imong vlog. Oy, waye! Abi na ho og mga kanang liga, di day ganahan day sila. O Ganahan jud me. Dili na lang Miss viewers sa Usa na siya nga channel, Miss Social. Ma'am, O, dili kami viewers yung vlog kundi yan kami Oh, yapil lang. Money on duty. Nga Pre interview for the free og interview, free og kuan sa Snacks. na snacks. Bitaw. Wa mamidain kuan. Hello guys. Sorry, we're wearing mask. Mag-wear ko na. Mamira to dili makita ang akong kagwapa. Ma'am, Okay lang, di makita ka gwapa basta mag-wear ang ka akong mask. lipstick. Mag-wear ka mask eh. Bitaw, kami diri sa Sunados, mga official. Nag-start ni diri og duty 2021. Yes. So, Last. ang 7 official i-divide og pila ka group. Upat na usa nga mag-inusara imbes dalag ay ba nag-inusara pa gadon. Hindi man siya magiguban namo. Ade amo na lang siya gipasagdan. So kami ni ma'am kay mga bingaon mami, mga gusto man namo og mga mag-enjoy me, so kami duha ang partner. Thank you also, Oh, Miss thank you, Secretary. Secretary. Sa iyang, You're welcome. sa iyang kuan, sa iyang sayang snack. snack. Okay, lami This is a kaayo. good treasure, secretary. Oh yeah. This is very beautiful. Amo ni Yes. ako una nga vlog sa amo diri sa Sunados. Sa amo. Next time. Kini nga location is sa amo ni Barangay. Uda. O ano makasabot ka jud mo nga official ni ha? Siguro ha? Si Mamars Tabudlong. This is me. This is our secretary. This is our barangay captain. Treasurer. Ganira na, ma'am. Oy. Oh, yeah! Our young, very own, young Congressman Clark Nicolas Cari. Pakita yun ako. Oh, our handsome bachelor, affordable, available. Our governor, Governor Province of Leyte, Honorable Dominic F. Vitelia. Our also single but not available. Mayor Jose Carlos Cari.
Our EBC President, di dyan na available, makasukan na sa sama ni Philip Elso. Among Madam Secretary, Ana Lucia Okay. Arevalo. Our Barangay Captain, Jeremias Godoy. Barangay Treasurer, Iris Bulawan. Our First Councilor, Rola. Second Councilor, beautiful but not available. Available na ay. Mga away man siguro ni ay. Maria Chidel Rodriguez. Our third councilor, Honorable Nazarito Soto. Ayun, pagbasa Our ma'am. fourth councilor, Ma'am Murag si Kuan. Marcelina Tabugdong Iba Burasin. na, murag siya si Angel Oxen. Angel Oxen. Our handsome Ann Machucho. Businesswoman, pagka-businessman pag yun. Businessman Felix Gore. And as the most awaited, the first lady of Mr. Chodoro Asilom Jr. Ay, this is me. Wapa! Guwapa, pero gamay. Among pinakagwapo nga Lapiseros, Arnel. Among pinakabuotan nga Iski Chairman, Loy. Ampungan kayo. And the rest of the appointees. Tanod. Ay, kikapoy na ko. Focus. Tanod. Anod? Bausi. Eco Warden. Kugihan. Kugihan. BHW, mga gwapa. And the appointees of mga lupon. Lupon. Tapat. Ay, sakto na na, uy. Hindi ka po na kong istorya. Asa man ka, ma'am? Okay, shout out. Sa inyong i-shout out. Thank you for introducing Miss Consihal. Thank you, Miss Consihal. Thank you, Madam Consihal. Thank you. Okay. I-appeal mo sa imong vlogger. Okay. Salamat, Madam Secretary Arevalo at Ma'am Marcelina Tabudlong. Ma'am, salamat ninyong Thank duha you. sa akuyong sa akong kalipay sa akong mga vlog. Okay, thank you. Hinautunta, magpadayon ang atong mga enjoyment sa kinabuhi. Okay. Okay, salamat. Bye-bye. And thank you for watching. And don't forget, subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Okay? Happy And New Year. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye.